Dobrodošli u moju kuhinju. Danas pripremamo hamburger peciva. Recept je veoma jednostavan i brz za pripremu. Ostanite do kraja, pa da počnemo. U zdjelu sipamo šećer, germu, izmiješamo i dodamo toplu vodu. Miješamo da se germa i šećer istope. Ostavimo oko 5 minuta da se germa aktivira. Zatim dodamo sol, izmiješamo dodamo ulje, a zatim brašno. Količina brašna uvijek zavisi od vrste brašna, tako da uvijek jednu malu količinu brašna ostavite sa strane. Ukoliko vam je tijesto premekano, možete dodati i ostatak brašna. Tijesto mijesimo dok se ne počne odvajati od posude. Ukoliko ste prvi put na kanalu, pretplatite se na kanal. Kada je tijesto gotovo, premažimo ga sa malo ulja, da se ne bi hvatala korica prilikom nadolaženja. Ostavimo da nadolazi oko sat vremena dok se tijesto ne udupla. Površinu pospijemo sa malo brašna. Izručimo tijesto. Malo ga oblikujemo. Podijelimo na 12 jednakih dijelova. Od svakog dijela oblikujemo lopticu. Loptice ostavimo oko 5 minuta da se malo odmore.
Svaku lopticu malo spljoštimo na sredini i redamo u namašten pleh. Uključimo rernu na 180 stepeni Celzija. Pecivo ostavimo još malo da nadolazi dok nam se rena ugrije. Umutimo jedno žumance, dodamo oko 2 kašike mlijeka, premažimo pecivo umućenim žumancetom. Pospijmo susamo. Pečemo oko 15 minuta na temperaturi od 180 stepeni Celzijusa. U komentarima mi pišite odakle me pratite. Ukoliko vam se recept sviđa, ostavite mi jedan like. Pecivo je tako mekano i podatno. Nadam se da vam se i ovaj recept svidio. Podržite moj rad tako što ćete se pretplatiti na kanal, lajkati, dijeliti ili komentarisati. Pogledajte samo tu mekoću. Na kanalu imate sos za burgere i druga jela sa roštilja, pa pogledajte. Ukoliko želite recept za domaće pljeskavice, pišite mi u komentaru. Rado ću snimiti i taj video. Hvala vam na gledanju.